Hello mga mare, kung napipintas. Ayan, so datay tatay ito'y garden. Ayan, dati mari jay utong. O diba, utong. Utong nga makapa-healthy. O diba? Dati mat mare bangyor na, kit. Julatong, o diba, balatong. Dandanidan nga ma-harvest na kiti Mars. Charis. Ito yung side na, kak pagay, syempre, pagay. Anyan panpansinin di maista tsaka. Natilatan tagay kin gulay ti pansinin nyo. Charing! O, diba? Ala, okay na palang mag-harvest. Mabalbalin gaya man mare, tagala ti utong. Nee. Mamhanak na agala ta baka. Ong tandak ni Modra. Baka biniin na dagito. Itabasit lang mo. O, diba? Ikay tao lang na nasasaktan at natutukso rin. Charing! Oh, see? Oh, oray basit maringam na bunga, di ba? Pagan anusan. Di ba? Dapat jibangir mare, itur kay jibangir. Jay, entib. Kwa ajay matunan, white beans. Ayan. So, dahil pag naaktat at tame-back. Oh, di ba? Tame-back, nababasa mare. Nababasa dahil tame-back. Nag-glitch. At ayan, nandito na tayo sa bangir. Mga maharik ang tunay at napipintas. O, natitibungan na. Di ba nga beans? Beans ba na ito eh? Yes, beans siguro. Yes, beans pala. Bituelas! Namalum. Ay, basta, ganun, bituelas. Bituelas! Mga auntie. Ayan, ag-harvest to later. Nagtiti-harvest. O, diba? Nagbubunas na marikas kanya kung naglalasbang. Charis! O, diba? Agala tuman tabarang agtubog ti susok nagsidaak. Diba? Perfect. Parang crunchy siya. Nagmedati nga isalad mare. Tapos sausaw lang ti bagoong kasjay. O, diba? Ikay tao lang na nasasaktan. Di ba mari? Ure basit lang dahil nga mulang ay ikot. Adamot kung kunana. Charis! Dito lang mare. Bye!